bakunzi b'igihugu nimureke gukora izo ngendo gusa zo kwamagana nta gikorwa mugaragaza. Nimureke gukora izo ngendo zo kuvuga gusa mutaza ngo tunywe amaraso y'abanyarwanda. Mwese ku itariki ya 25 muzaze twifatanye tujye mu nzu z'abanyarwanda barimo, tujye mu maduka yabo, tubajajange. Nta modoka izongera gutwara umunyarwanda, nta soko rizongera kugaragaramo umunyarwanda. Umunyarwanda agomba kuba inyama yacu yo kurya. Ukibona umunyarwanda uzaza umenya kubonye imboga. Guhera uyu munsi kugera kuri 25, uyu munsi ku itariki ya 15, 16 kugera kuri 25, umunyekongo wese uzajya ubona umunyarwanda azajya ahita mwica kugeza ubwo bazajya batubona bakirukanka. Systeme ya Afrika y'Epfo murayizi, n'ukwica. Banyekongo muri aho ngaho Bukavu benshi mwabaye muri Afrika y'Epfo murabizi. Gahunda no kubyuka kare mukajya mu nzu zabo mukabafata, mukajya n'amapine mukabatwika. Nta kintu cyatumara umujinya tutabishe. Abasirikare ntabwo bakwirukana impunzi nta baturage. Mwihagarareho, abaturage twihagarareho ku itariki ya 25. Nta FARDC ntaki. FARDC nibaje ku rugamba, natwe tujye mu nzu zabo tubatwike. Nta polisi, ntagira utinya umupolisi. Muzajye mureba muri Afrika y'Epfo uko babikora. Guverinoma ntabwo izirukana abanyarwanda, nimwe abaturage mugomba kwirukana abanyarwanda. Abaturage twirwaneho, no mu mihanda tujyemo, ntimutinya abasirikare, ntimutinya umuntu n'umwe. Buri rusengero rwose umunyarwanda azajya yinjiramo nukumutwika. Ku cyumweru nukureba neza mwabona umunyarwanda arinjiye na pastori yashaka kubabuza mukabatwikana bose. Mugomba kujya gusenga mwitwaje amabido arimo za petroli. Ahantu hose buri quartier yose tuzajya dushyiraho amabido ya petroli yo gutwika abanyarwanda. Ibi muri kumva ngo Kisekedi ngo FARDC ntacyo bazatumarira, nitwe tugomba kubyikorera. Kisekedi n'umuryango we mubafate nk'abatariho. Nzewe ndababwiye twihagarareho, Lubumbashi twihagarareho, Kinshasa twihagarareho, Pandundu hehe hose, buri hamwe hose mwihagarareho. Ndabasuhuje kandi mbifuriza ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ipfutse y'amakuru. Uru rukaba urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ngiye kuyakugezaho nitwa Claude Hategekimana, wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Bunkuzaniye andi makuru mashya avuga ku bandi basirikare ba FARDC bongeye kwisunga M23 uko ingabo za SADC zatangiye gushinga ibirindiro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyemezo by'umutekano byafatiwe umujyi wa Goma, n'inkuru ivuga ku cyemezo cya leta y'u Burundi maze gufunga imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda. Mbere yuko tujya kubivuga kuri M23, reka tubanze duhere ku nkuru ivuga ko Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda. Ni amakuru yabanze gushirwa hanze n'ikinyamakuru Rwanda Today kibinyujije ku rubuga rwayo rwa X. Iki kinyamakuru kinavuga ko iki cyemezo kitaratangira kubahirizwa. Iki kinyamakuru kikavuga ko iki cyemezo kiratangira kubahirizwa guhera ku isaha y'isa 6 z'iri joro. Si iki kinyamakuru gusa cyabitangaje, kuko hari andi makuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko leta y'u Burundi yamaze gufata umwanzuro wo gufunga imipaka ihuza iki gihugu n'igihugu gituranye cy'u Rwanda. Aya makuru kandi akaba yanemejwe na Minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi Martin Teretse. Yamaze gutangaza kuri uyu wa 11 Mutarama 2024 ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gufata umwanzuro wo gufunga imipaka igihuza n'u Rwanda. Ibi Minisitiri Teretse akaba yabitangaje mu nama yamuhuje n'indongozi zo mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa 11 Mutarama 2024. Icyakora kugeza ubu guverinoma y'u Burundi ntiratangaza mu buryo buri official ko yamaze gufata iki cyemezo. Tukaba tubijeje gukomeza kubakurikiranira byinshi kuri iyi nkuru igihe cyose turi bubonera amakuru mashya tukaza guhita tuyabagezaho. Mu gihe iki cyemezo cyaba gifashwe byahita bishimangira inkuru Izuba News TV maze iminsi bagezaho igaragaza uko umwuka w'ubushamirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukomeje gufata intera nyuma y'aho umutwe wa Red Tabaruga by'ibitero ku butaka bw'u Burundi mu bice bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo bitero Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarese ashinja u Rwanda ku mugaragaro ari rwo rutera inkunga umutwe wa Red Tabara. Ariko nyuma y'ibi birego bya Perezida Ndayishimiye u Rwanda narwo rukaba rwarahise rubihakana rwivuye inyuma ruvuga ko nta nkunga rutera uyu mutwe.
umutwe wa Red Tabara kandi nawo wahise wamagana ibirego Perezida Ndayishimiye ashinja u Rwanda uvuga ko uterwa inkunga n'abarundi barambiwe ubutegetsi bwa CNDD FDD ndetse bifuza impinduka mu gihugu cyabo. Tukiva kuri iyi nkuru nuko nyuma yaho M23 itangaje ko umusirikare wa FARDC witwa Colonel Biyoje Joe binyuze mu butumwa Major Uringoma yashize hanze umunsi w'ejo, umutwe wa 23 wongeye kwemeza ko undi musirikare wa FARDC witwa Colonel Bahati Balingene Saddam ari mu basirikare bakuru benshi ba FARDC bawiyunzeho bavuye mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Major Uringoma yemeje ko Colonel Bahati Balingene Saddam yabarizwaga muri brigade ya 21 ndetse ko yamaze gusanga ingabo za M23 zamaze kwihuza na Alliance Fleuve Congo muri Rucuru. Tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nuko ingabo za SADC ziheruka kugera mu mujyi wa Goma, ubu zatangiye gushinga ibirindiro muri teritwari ya Nyiragongo na Masisi mu bice byegeye neza n'iby'ibirindiro bya M23 ndetse izi ngabo zikaba ziri mu myiteguro yo kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Muri izi ngabo harimo iza Tanzania zamaze gushinga ibirindiro muri teritwari ya Nyiragongo mu gace ka Kayanza ziri kumwe n'igice kimwe cy'ingabo zaturutse muri Malawi, mu gihe muri teritwari ya Masisi hari ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo ziri kumwe nazo n'ikindi gice cy'ingabo za Malawi. Izi zo ngo zikaba zashinze ibirindiro hafi y'agace ka Kabati na Bambiro aha ni muri teritwari ya Masisi. Nubwo bimeze gutya ariko amakuru aturuka mu bice M23 genzura yaba muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo avuga ko uyu mutwe wamaze kwihuza na Alliance Fleuve Congo nawo wamaze kwitegura bihagije guhangana n'izi ngabo yaba ku rwego rw'abarwanyi, ibikoresho bya gisirikare n'ibindi igihe cyose zaba ziyemeje kugabaho ibitero. Aya makuru tuyakomereze mu mujyi wa Goma, ayihuriro ry'abaturage b'abene gihugu ryarwanyije icyemezo cy'ubuyobozi bwa gisirikare kibuza moto gucaracara muri uyu mujyi guhera ku isaha ya saa 12 za nimugoroba. Ni icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'igisirikare muri Goma nyuma yo kwiyongera kw'ibyaha muri uyu mujyi, aho inzira yo kubirwanya ari ugufata ingamba zikomeye zirimo no gukura abamotari mu muhanda ku masaha ya nimugoroba. Iri huriro ry'abaturage rivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku mibereho y'abaturage kuko usanga hari benshi bajyaga barya ari uko baraye bakoresha izi moto. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko iki cyemezo cyaje mu rwego rwo kurengera abaturage bamaze guhahamurwa n'intambara zikomeje kuba gaterera nzamba kivuye amajyaruguru. Iri tangazo kandi rishira mu majwi abanyamahanga bagenda mu mujyi wa Goma ko bakwitwikira umutaka w'abamotari bagahungabanya umutekano w'igihugu cya Kongo. Ku rundi ruhande ariko amakuru aturuka mu bantu bashinzwe umutekano mu mujyi wa Goma batashatse gutangaza amazina yabo ku mpamvu z'umutekano, bavuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera kwikanga ko hari bamwe mu barwanyi ba M23 baba baramaze gucengera muri uyu mujyi. Reka duhite tunyarukira mu gihugu cya Uganda aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wishongoye kuri mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amubwira ko Uganda nta ngaruka yigeze igirwaho n'ibihano bya Amerika byo kuyivana muri gahunda ya AGOA. Ibi Perezida Museveni akaba yarabikoze ku wa 2 tariki ya 9 Mutarama ubwo yagezaga ijambo ku banya-Uganda. Mu kwezi gushize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavanye ibihugu birimo Uganda muri gahunda ya AGOA nyuma yo kubishinja kuba bitacyujuje ibisabwa bibyemerera kohereza ibicuruzwa byabyo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano Amerika yafatiye Uganda hanini bitewe n'umushinga w'itegeko rihana abatinganyi iki gihugu cyemeje mu mwaka ushize wa 2023. Kuvanwa muri AGOA byatumye Uganda ihomba abarirwa muri miliyoni 10 z'amadolari yinjizaga biciye muri iyi gahunda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu ijambo yaraye agejeje ku banya-Uganda yavuze ko kuba Amerika yaravanye Uganda muri gahunda ya AGOA ntacyo bivuze kubera ko Uganda ari igihugu cy'abahanga ubukire. Perezida Kaguta Yoweri Museveni kandi yongeyeho ko atazigera na rimwe yumvira abamuha amabwiriza y'ibyo agomba gukora. Perezida Museveni kandi yashimangiye ko ubumwe bw'abaturage ba Uganda buhagije kugira ngo iki gihugu gihangane n'igitutu cyose cyashyirwaho mu byerekeye ubukungu. Aha akaba yagize ati niducikamo ibice tuzahinduka abanyantege nke, ariko nitudacikamo ibice ntacyo tutazakora. Perezida Museveni yunzemo ko Uganda yiteguye gukorana ubucuruzi n'ibihugu by'amahanga gusa hikaze ibyiteguye kuyubaha byonyine. Mwakoze gusoma ku nkungura ifutse nari mbazaniye, nitwa Claude Hategekimana. Twongere mu makuru y'ubutaha.